Brate, ovo nije skupština, ovo je reality show. Sad će ga opet izbacit. RS Skupština cirkus počinje. Oj, počinje sjednica. Više liči na ring nego govornica. Mikrofon bruji, stol se trese. Koga danas prvi iznese? Ustaje Vukan, kaže sad ću reć. Odmah skaču, sjedi dole nećeš. Jedan viče, drugi lupa, treći snima, scena glupa. Zakon stoji negdje sa strane, bitno ko će glasnije da plane. Narod gleda, samo klima glavom. Jel ovo skupština ili emisija? Oj, galama kreće, ko će koga nema sreće. Vukan leti ko čarapa. Oj, skupština drama, više svađa nego programa. Priča ide, plan ne ide, obezbjeđenje već se diže. Oj, politika fina, svako glumi, kamera snima. Umjesto zakona i plana dobiješ show svakog dana. Jedan kaže, ja znam sve. Drugi viče, ma šta znaš bre. Treći lupa po stolu jak. Četvrti već traži znak. Kad rasprava ode predaleko, neko vikne, izvedi ga neko. Vrata škripnu, scena stane, opet isti kraj, bez promjene. Oj, skupština scena, više liči na Balkan Arena. Narod čeka neki plan, dobije cirkus svakog dana. Ako ovako još malo traje, karte prodaj, naroda gleda dalje. Reality Balkan, nova sezona, umjesto zakona, samo zona. Oj, takva je slika Vukašine leteći, cirkus RS Skupštine. bošnjostudiogras.com Satiralo!